Svaki muškarac misli da zna o čemu žene fantaziraju. Romantični sastanci, slatki poljupci, cvijeće na krevetu. Ali evo neugodne istine. Ono što joj zapravo prolazi kroz misli kasno noću daleko je mračnije, daleko primitivnije i daleko opasnije nego što će ti ikada priznati. Neće to reći naglas. Neće čak reći ni svojim prijateljicama. Ali svaka žena nosi ovu jednu erotsku fantaziju koja je grize iznutra. Tajnu želju koja bi te šokirala da ti je prizna. A razlog zašto to krije je zato što bi, da znaš, nikada više ne gledao na nju na isti način. Zato dobro pazi, jer upravo ću ti otkriti šta žene zaista žude u tišini. I kada to jednom shvatiš, nikada više nećeš na nju gledati na isti način. Jedna njena zabranjena želja da izgubi kontrolu. Svaka žena koju si ikada sreo nosi ovu fantaziju skrivenu u mračnim uglovima svog uma. Nikada je neće zapisati u svoj dnevnik, nikada neće reći svojim prijateljicama uz čašu vina, nikada ti je neće šapnuti, čak i ako ti vjeruje sa svime ostalim. Ali ona je tu, gori, skrivena, čeka. I to je ovo njena zabranjena želja da izgubi kontrolu. Sa površine, žene su naučene da se predstavljaju kao jake, nezavisne, nedodirljive. One vode kompanije, podižu porodice, upravljaju svojim životima sa preciznošću. Reći će ti da im niko nije potreban, da mogu same sa svime, da su pod kontrolom, vehe. I mogu biti. Ali u privatnosti svojih najtajnijih fantazija, ta kontrola nije ono što ih uzbuđuje. To je ono što ih iscrpljuje. A ono što njihovo tijelo žudi je upravo suprotno. One žele muškarca koji će ih natjerati da se osjećaju dovoljno sigurno da se predaju, da spuste masku, da predaju uzde i puste se na način na koji nikada ne mogu u ostatku svog života. Zato su žene privučene samopouzdanju, sigurnosti, muškarcima koji ulaze u prostoriju kao da već znaju ko su. Jer duboko u sebi, njena zabranjena želja je da se otopi u toj sigurnosti, da osje nalet vođenja, žudnje, čak i toga da je proguta sila kojoj ne može da se odupre. Razmisli o tome. Cijeli dan ona donosi odluke. Kalkuliše, organizuje, žonglira odgovornostima stalno u svojoj glavi. Ali želja živi u tijelu, ne u umu. A tijelo ne može da fantazira o tabelama i raspredima. Tijelo fantazira o oslobađanju, o tome da je neko uzme iz beskonačne petlje kontrole, o tome da bude zanesena u nešto primitivno što je tjera da zaboravi na sebe. Zato u svojim skrivenim fantazijama ona zamišlja scenarije gdje nije ona ta koja upravlja, gdje muškarac ne traži dozvolu za svaku sitnicu, gdje ne mora da misli o tome kako izgleda, šta govori ili da li radi kako treba. U svojoj zabranjenoj želji, ona može jednostavno da se pusti, da bude razorena, da je obuzme sirova neizvinjava želja. I evo paradoksa. Što je žena jača i nezavisnija, to je ova fantazija obično moćnija. Šefica, direktorka, ona koja izgleda da sve drži pod kontrolom, ona je najvjerovatnije ta koja u privatnosti žudi za predajom, jer što su zidovi koje gradi u svom svakodnevnom životu viši, to je opojnije osjećati kako se ruše u rukama muškarca koji zna šta radi. Ali evo glavnog problema. Ona ovo nikada neće reći naglas. Zašto? Jer je rizično. Čini je ranjivom. Plaši se da ćeš je osuđivati. Plaši se da ćeš je vidjeti kao slabu. Plaši se da ćeš to iskoristiti protiv nje. Zato to krije. Igra ulogu dobre žene u javnosti dok u sebi potajno žudi za suprotnim. I ako ikada dobiješ nagovještaj toga, ako ikada slučajno otkrije ovu stranu, šokirat će te koliko duboko to ide. Sad hajde da postanemo psihološki. Zašto ova fantazija ide tako duboko? Sve se svodi na polaritet. Muška i ženska energija su suprotnosti, a suprotnosti stvaraju privlačnost. Ženska energija u svojoj srži želi da teče, da osjeća, da se preda. Muška energija u svojoj srži želi da vodi, da zahtijeva, da usmjerava. Kada muškarac utjelovljuje tu utemeljenu sigurnost, ženskost instinktivno reaguje omekšavanjem, otvaranjem, puštanjem. To nije slabost. To je biologija. To je psihologija. To je ples polariteta koji se igra od početka vremena. I evo zabranjene istine. Fantazija o gubitku kontrole nije o opasnosti. Radi se o sigurnosti. Žena se može predati samo muškarcu kome duboko vjeruje.
Zato momci koji kukaju, oklijavaju ili stalno traže potvrdu nikada ne vide ovu njenu stranu. Ne inspirišu predaju. Inspirišu oprez. Ali muškarac koji se kreće sa mirnim autoritetom, koji ne moli, koji ne okluva, to je muškarac koji otključava njenu tajnu fantaziju, jer ona zna bez riječi da je on može izdržati. I kada to osje, cijelo njeno tijelo popušta. Zamisli ovo. Na večeri ste. Ona kontroliše razgovor. Duhovita, samopouzdana, šarmantna. Svi se smiju. Ali onda se ti nagneš, spustiš glas i kažeš joj da odlazite za 5 minuta i da ide sa tobom. Ne pitaš, ne objašnjavaš. Samo to kažeš sa vrstom sigurnosti koja ne ostavlja mjesta za sumnju. Spolja, ona može da se namješti, da te zadirkuje, da prevrne očima. Ali iznutra, ona drhti jer si je u tom trenutku izvukao iz njene glave i stavio u njeno tijelo. Probudio si tačno onu fantaziju koju nikada neće priznati, tu želju da bude vođena, zahtjevana i nesposobna da se odupre. I evo najopasnijeg dijela. Jednom kada probudiš ovu njenu stranu, nikada više neće gledati na tebe na isti način jer će joj se svaki drugi muškarac činiti slabijim u poređenju. Bićeš onaj koji je dotakao tajnu koju krije od svijeta. Bićeš onaj koji joj je dao ono što žudi, ali nikada ne bi priznala ekstazu gubitka kontrole. Zato kada čuješ žene kako govore o svom idealnom muškarcu i svim onim lijepim, pristojnim, društveno prihvatljivim stvarima koje bi trebalo da radi, zapamti ovo. To je maska. To je sigurna verzija koju može da kaže naglas. Ali fantazija koja je drži budnom noću, ona koju nikada neće staviti u riječi, je ova zabranjena želja da konačno se pusti, da se izgubi u rukama muškarca koji neće oklijevati, da preda svoju kontrolu i otkrije zadovoljstvo koje dolazi samo kada prestane da se bori da bude ta koja je zadužena. Nikada ti to neće reći. Negirat će to ako je pitaš. Ali jednom kada to vidiš u njenim očima, jednom kada to osjetiš u njenom tijelu, znaćeš. Svaka žena nosi ovu zabranjenu želju. Jedino pitanje je da li si dovoljno muškarac da je probudiš. Zaključak. Evo istine koju nikada neće priznati. Svaka žena nosi ovu jednu zabranjenu fantaziju. Slatko će se smješiti. Pričat će o romans. Reći će ti da želi cvijeće i svjetlost svijeća. Ali iza zatvorenih vrata, u sjenama njenog uma, ona žudi da izgubi kontrolu, da bude zahtijevana, da bude željena toliko duboko da ne može da se odupre. Većina muškaraca nikada neće vidjeti ovu njenu stranu. Previše su sigurni, previše pristojni, previše se plaše da vode. I tako ona drži svoju fantaziju zakopanu, igrajući ulogu dobre žene dok potajno žudi za onim jednim muškarcem dovoljno hrabrim da je probudi. Pitanje je, hoćeš li biti taj muškarac? Ili ćeš ostati slijep za istinu, ostavljajući njene tajne želje da žive u njenoj mašti umjesto u tvojim rukama. Ako želiš više ovih sirovih i nefiltriranih otkrića, stvari za koje se žene mole da nikada nećeš shvatiti, pritisni to dugme za pretplatu upravo sada jer ono što sam ti upravo rekao je tek početak. I ostavi komentar ispod. Misliš li da bi žene ikada priznale ovu fantaziju ako bi ih neko direktno pitao ili je drže skrivenom zauvijek? Želim da čujem tvoje mišljenje jer jednom kada shvatiš njenu zabranjenu želju, prestaješ biti samo još jedan muškarac i postaješ jedini muškarac kojeg ona ne može da zaboravi.